Rero nizere ko umaze kubona uburyo ubikuriza kuri Binance. Nicyo gihe rero ngo mbe nakwereka uburyo wiyandikisha. Urahita ukanda kuri link uri busange muri description ndetse muri comment, nurangiza hano uze ushyiremo amazina yawe, wenda uraza wandikemo Divine bite kuko ngenda akoresha email y'umuntu witwa Divine. Hano ndaza shyiremo Divine wenda Irakoze. Hano nze nshyiremo email yiwe. Hano uraza ushyiremo referral code y'umuntu wagutumiye. Numara gushyiramo email yiwe, hano uraza uhitemo igihugu cyawe, igihugu cy'u Rwanda. Nurangiza hano barakubaza ikibazo kimwe, barakubaza karindwi gukuramo gatandatu mikanga, urasubiza kari rimwe. Referral code y'umuntu wantumiye. Nurangiza ukande hano sign up. Hano wibuke gushyiramo referral code y'umuntu wagutumiye kugira ngo uraza gushyiramo imibare ndibuze kwandika hejuru ya referral codes. Rero ahangaha udafite referral code y'umuntu wagutumiye ntabwo wabasha kwinjira. Urabona ko nkanze hano sign up asomya ngo banza wuzuzemo umuntu wagutumiye kwinjira. Hano udafite referral code ntabwo wabasha kwinjira nkuko ubireba ahangaha, biragusaba kuba ufite referral code. Referral code rero ndayikwandikira aho hejuru, urayisanga muri comment uze kuba wayandikamo kugira ngo ubashe kuba wakinjira. Ni ibintu byoroshye cyane rero. Ukimara kuba wakanda hano kuri referral code, uraza ukanda hano handitse sign up. Numara kwandika sign up, urahita ukanda hano hasi hari login. Numara gukanda sign up ukabona umaze kwiyandikisha, byabaye kwiyandikisha, uraza ukanda hano hasi handitse login. Urangiza winjire. Ariko iyi mining iri mu mavugurura, ntabwo iri gukora neza aka kanya, ariko kwiyandikisha biri gukunda. Ushaka kuba wiyandikishije noneho nigaruka iri gukora neza, bamaze kuyapudetinga, bamaze kuba bayongeramo ibindi bintu, nawe uzahite ukomeza ino mining. Ino mining rero ni mining imeze neza. Rero numara kuba wakiyandikisha urahita ugira ahangaha. Rero ukimara kwiyandikisha urabona ko ngiye hano mfiteho RP 2060 na mininzemo. Ahangaha ni ibintu rero byoroshye. Ahangaha urahita uza ukande claim. Numara ukanda claim uze bagusabe kureba ID. Rero hano kureba ID si ngombwa, urahita ukanda claim. Numara kureba claim urabona ko mpise ninjiza point 180. Rero itangira imining ibiri gukora akanya gato mu kanya ikaga ko bari mu mavugurura. Ino mining rero ni mining nziza, nagushimira kuba wakora na kureta proof yo kubikuza. Nimba wayibonye ndetse nuko wabikuza muri ino mining, nizere ko wabibonye muri ino video igitangira. Rero ahangaha urabona ko irimo kumininga zihita zigenda hejuru. Rero ahangaha kubikuza uzibakanda hano kuri wallet. Hano ushobora kudepositinga, kubitsa cyangwa ukabikuza. Rero kubikuza urabona ko hano harimo uburyo butandukanye bwo kubikuza. Hano ushobora kubikuza ukoresheje uburyo bwa USDT balance. Hano kaba yatupia ku bantu mubimenyereye, abantu bari kugura bit token muri no mining. Rero ni ibintu byoroshye. Iyi mining nawe nagushimira kuba wayikoresha. Mining nagushimira kuba wayikoresha kuko ni mining nziza kandi ihagaze neza. Rero nureba ahangaha bakubwira ko listing yayo 1 BT, hano 1 BT ihagaze 0.38 by'idolari. Yego, nimba uri kubireba ahangaha. Rero ni ibintu byoroshye. Nzajya nguhereza amakuru y'ino mining n'ibisabwa kugira ngo ubikuze. Rero niyo mpamvu ushishikariza kwitangira hakiri kare, nawe ubashe kuba wakoreramo imiceri. Ino mining rero niba utayikoresha nicyo gihe ngo uyikoreshe. Urabona ko aka kanya maze kwinjiza RP 2. Aka kanya giclaiminga zira mining maze kuba nakwereka. Nuza gukanda hano handitse hano uraza kuba wabaflowinga. Kuba flowinga niko winjiza RP nyinshi. Urugero tujye kuba flowinga hano kuri Telegram yabo. Turakanda hano kuba flowinga kuri Telegram yabo. Itumara kuhakanda tumanuka hano hasi dukande start task, tuze kuba flowinga kuri Telegram yabo. Rero ukimara kuba flowinga kuri Telegram, izi mbuga zabo zose urabanza uzi flowing. Urabona ko biri muri under review, barimo barasuzuma rero ko naba flowings. Rero urahita uza no kuri Telegram yindi naho ba flowing. Nurangiza ukanda hano start task. Umara ukanda hano start task, ukigira ahangaha ugisoza ukanda start task, urahita ukanda join. Ukimara ukanda join urasubira inyuma, ongere usubira inyuma, ize ukanda hano handitse ngo mark as complete. Nimba wabisoje kanda ko wasoje task, ukande yes processed, ukande yes processed. Rero urabona ko biri muri process. Nurangiza wongere usubire inyuma. Izi reward uraza kuba wazakira zose. Urabona ko iyi review uraza urebe n'indi, uraza urebe n'iyindi nayo uze uyijoining. Nurangiza uba flowing kuri izi mbuga zabo zose. Ukimara kuba waba flowing kuri izi mbuga zabo zose, bisaba kuba ufite Telegram kugira ngo uze uba flowing ku mbuga zabo zose, Telegram, Facebook na YouTube. Ukaba flowing kugira ngo uzubona n'amakuru ku gihe yino bit token, amakuru yayo uyabonera ku gihe. Rero urabona ko hano harimo nyinshi, harimo imbuga zabo nyinshi zose. Uraza uzi flowing. Urugero nk'ingi ya Facebook, uraza uba flowing kuri Facebook yabo. Nurangiza ukanda start task, uhita bakujyana kuri Facebook yabo uba flowing. Umara kuba flowinga uhite usubira inyuma. Edit setting hano muri page yabo, ariko tubango nyine duhitemo feed, ukande favorite. Nubisoza rero urahita usubira inyuma, ongere usubire inyuma. Nurangiza ukanda hano handitse complete task, ukande yes processing. Ubona ko bibaye completed. Izi mbuga zabo zose uraza uziba flowing kugira ngo uzabashe kubikuzamo ahangaha. Rero utaba flowinze kuri izi mbuga zabo zose ushobora kubikuza ugasanga barakwangiye. Niyo mpamvu uba ugomba kubanza kuba flowinga ku mbuga zabo zose nkuko babigutegetse. Rero urahita ukanda hano handitse start task, wongere uzo flowing urubuga bagusabye, uze uru flowing.
nurangiza wongere usubire inyuma uze uhitemo complete task and yes processing. Kuri izi mbuga zose uko uzireba ahangaha zose uzi flowing rero ntacyo bitwaye, uraza ukaba nyine uko ubireba ahangaha. Kaze kuri refresh kugira ngo mumenye izo na flowing n'izo ntara flowing. Urabona ko hasigaye imbuga zigera kuri 3 zonyine nazo rikaze flowing. Iyi ni Telegram, nzimba flowing kuri Telegram yabo. Rero uwajya ubaflowinga nibwo ugenda umenya n'amakuru. Abona ko hano harimo ibihugu byose birimo gukora ino mining: Senegal, Guinea, Cameroon, Ghana, Nigeria, Benin. Ni byinshi birimo birakora ino mining. Urabona ko ugenda ubona amakuru yose ukimara kubikora ukanda ndetse complete ukanda yes processing ukanda okay, hanyuma ugasubira inyuma. Urabona ko hasigaye urubuga rwa TikTok, nabo tubakurikira kuri TikTok, tukanda start bahita tujyana kuri TikTok ndetse tukanda flow. Ukimara kuba flowinga rero urahita usubira inyuma. Ukimara kuba flowinga kuri TikTok urahita usubira inyuma kandi completed kandi yes processing kandi urabona ko byabaye successful. Numara rero kuba flowinga uraza urebe n'izindi mbuga zabo nazo uzi flowing. Urabona ko hasigaye imbuga ebyiri. Tujye kuba flowinga rero no kuri YouTube yabo. YouTube yabo iyo wajya ubaflowinga ugenda ubona amakuru yose ajyanye n'ino mining ku buryo nawe uzabasha kubikuzamo amafaranga. Tukanda start task kugeza kuri YouTube. Uze gusuzuma neza ko email iri kuri YouTube ari nayo wakoreshejemo ahangaha. Byiza kurushaho kugira ngo bigaragare ko wabakandiye subscribe kuri email wakoresheje wiyandikira kuri email wakoresheje wiyandikisha kandi complete task kandi yes processing kandi okay. Rero nimba zisoje izi task zose urahita uzo kandi hano kuri an kugira ngo bikore refresh cyangwa ukore refresh gutya uze urebe ko task zose bagusabye wazisoje. Bari kukubwira ngo please make sure your update profile social media Twitter bize bigenda. Urabona ko ukibisoza byose urabona ko byose biri muri under view. Urabona ko byose byabaye, urategereza noneho bive muri under view bibe successful kugira ngo bigaragare ko waba subscribe wakoze subscribe byose wagiye ubikora. N'ibintu byose cyane rero urategereza. Numara gutegereza uribuze kuba waza uhabwa aho uzatanga like ndetse na comment kuri URS ndetse n'ibindi byose kugira ngo uhabwe RP nyinshi. Nurangiza ugaruka hano kuri mining naho ukomeze mining. Urabona ko tugeze kuri RP 7 n'ibice 3 tumaze kuba twa mininga. Rero ushaka boostinga ukaboostinga ino RP ikaba yakihuta. Hano bahita kubwira ngo reba ads, aguhereza kureba ads 11. Noneho iyo uyirebye uhita uboostinga izi ngizi. Rero kuboostinga byo bisaba kuba uri muri no application. Kuboostinga byo bisaba kuba uri muri no application. Noneho rero ikintu gihari umuntu wagutumiye code iyo wagutumiye ni ngiyi. Iyi code niyo uza kuza ushyiramo hariya. Iyi code y'umuntu wagutumiye niyo uza kushyiramo hariya nakubwiye, kuko nuramuka utayishyizemo ntabwo bakwemerera kwinjira cyangwa kwiyandikisha muri no app. Muri no mining rero nuza kuba udafite ino code, ino mining aho ibera seriye ntabwo wayinjiramo nta muntu wagutumiye. Niyo ino mining ibera serious. Urabona ko byose biri under review byose biri muri under review. Bivuze ngo bamara gusuzuma neza ko n'abaflowinze kuri zino mbuga zabo, bamara gusuzuma zino mbuga zabo zose nibwo nzaba nemerewe kuba nahabwa view cards, like and comment ndetse byose nemerewe kuba nabikora. Ariko ntabwo nabikora aka kanya ngo mpabwe RP bataramara gukora under review. Rero ni ibintu byoroshye cyane kubikuza. Uzana handitse wallet mbetubona uburyo bwo kubikuza. Urabona USDT mu kubikuza mu buryo bwa USDT cyangwa ukoresha peer to peer. Ahangaha rero nzabeka n'uburyo bwo kubikuza neza kuko hariya mwayibonye mwihuta. Ntabwo ndakeka ntimwabisobanukiwe neza mu bijyanye no kubikuza muri no mining. Tuzasubiye muri video zikurikira ko mwasabye ko nzabagezaho ya business naberetse muri post hejuru. Nzayibereka rero ukanda subscribe muri mutarayikanda kandi murayikanze. Ndagushimiye cyane uri w'agaciro kandi nawe musakana subscribe. Mugire byiza. Ciao ciao.